Minn mindu eb Jeffrey Morgan, l-anzjan Ingliż li ġie għat-taftit jinfawdex mat-tifla tiegħu. Aktar ma jgħaddi żmien, aktar qed tonqos it-tama illi l-anzjan illi fl-Ingilterra ħadem bħala avukat jinstab ħaj. One News baqa' f'kuntatt kontinwu ma' bint l-anzjan, Carol, illi qed tagħmel minn kollox sabiex issib lill-missiera. Dan l-istazzjon jista' jikkonferma illi l-għada li qiegħed l-anzjan kien hemm xi persuni li tkellmu miegħu qrib iċ-ċimiterju tax-Xewkija għal ħabta tal-10 ta' 2 filgħodu. Madankollu sa dak il-ħin in-nies ma kinux jafu li Morgan kien irrapportat nieqes għal fatt li l-pulizija ħarġu bl-appell lill-pubbliku 3 kwarti wara. My father was seen by the Showkia cemetery, and we know that he sat on the bench under the tree and then crossed over to the cemetery. And a couple came along and he asked them the way to Victoria, and they told him, so we assume he took the road down the side of the cemetery. Tispjega li t-tfittxijiet issa isiru fil-għodu mill-Protezzjoni Ċivili Tawdex flimkien ma' sezzjoni tal-Klieb u l-volontira tal-Fire and Rescue u mis-sezzjoni tal-Spiders. Saru wkoll tfittxijiet bil-helikopter mit-taqsima tal-ajru tal-Forzi Armati. The thing is with people that have Alzheimer's, which is the particular type of dementia that my father has, is that they do spend a lot of time sleeping. So we've kind of shifted our searching to trying to search early morning. L-anzjan der ħireġ mid-dar li kien fija fit-triq ta' Kordina fejn silem il-ħadd filgħodu għal ħabta tal-11 kwart. Obviously the most fantastic conclusion would be that he's found alive, and there is still for the family some hope that he will, a slim hope, but we have to keep looking. L-anzjan kien libes flok irrigat wiesa ta' kulur aħmar skur u gris u taħt flok ieħor ta' lewn blu u shorts ta' kulur kaki u żarbun iswed. L-anzjan huwa ta' statura medja, xaru qasir u ta' kulur gris huwa twil madwar 6 piedi.